Урматтуу Жапалак унаа базары, сиздер үчүн ар кандай үлгүдөгү унааларды сунуштайбыз. Matiz 2 үлгүсүндөгү 2003-жылкы унаа сатылат. Келишим түрдө. Урматтуу Жапалак унаа базары, сиздерди эскертүү, капчыгыңыздарды белиңиздерге ороп, өзүңүздөргө сак болуңуздар. Чөнтөк ууруларынан Жылдыра эткенсиңер. Жөнө коюп койсоңор болбойбу. Мен үйрүп кетпеп белем. Жөнө койгула дейм. Коюп койгула жылдыра эткенсиңер. Эленени. Ne oldu? Siler жылдырдыңар мен машинаны. Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. О, деп койду. Бирөөнүн машинасын минбеш керек да. Мына коюп коюш керек. Атайын бул машина базарга алып чыккандан кийин ушу машинамды сатайын деп 2 базардан бери убара болом. Мына бол февраль, январь айы жаман жанагандай баягы акча качкан маал экен. Ушуну алдым эле атайын Кореядан алып келгенмин. Мингениме бир жыл эле болду. Ушуну бир сатып берейин, жылы дагы жакшы. Акча керек болгондуктан сатып берсем эле болду. Анан мунун ичине оборот акча айлантып туруп, анан эмне кылат эле мен? Бир иш кылам да. Бу базарда эле суз, базарда эле ушундай суз болуп кетти. Эч ким жок базарда. Яка басасың, бияка басасың дегендей. Жакшы. Кудай буйрса ушу базарын берсе болду. Ой, молодец. Келди. Тико кимден экен? Я. Тико кимден экен? Тико менен. Сизден. Тико кимден эмес, бу мен тага журттум эмес, бу мага карайт да мындайна. Ушундай хозяины биз аша. Сатайын деп келдик эле. Сиздики да? Меники ушу Тикону сатайын деп. Тико экен а? Тико жазып деле койдук ошо кайра неме кыла бербесин деп. Эме кыла бербесин. Объему канча мунун? Объем булардыкы 0,8 болот. Өтө деле чоң болбойт. 0,8. 0,8. Жаш бала экен да? Кичинекей нерсе да. Мына шаарга как раз керек да мындай вар этип жүргөнгөчү. Кызылбы же бакылажан светпи? Жок, кызыл. Кызыл. Кызыл, ондай парданын светинде ушундай болот. Ушундай. Урулуп аптыра? Жок, артынан да урулган эмес, алдынан да урулган эмес. Эч жака урулган эмес бул. Мотору кылгансыз. Мотор кылгансыз. Кылган эмесмин, Кореядан келген боюнча ошо заводской мотор. Бул жумушка барат эле болду, ошойдо эле турат ушундай болду. Эч жака эме кылган эмесмин мен. Ланжерондор өзүнүкү. Ланжерондор өзүнүкү эмес, таза. Ланжерон мындай таза өзүнүкү болот да мындай, заводской ошо. Кудай эч кызыгатпоо мындай жакшынакай эле. Алсаң боло берет. Корейскийби? Ооба, өзбекстандык эмес, корейский. Чистый корейский. Корейский. Эч кыжалат болбой эме кылып. Ама алсаңыз утасыз ушуну. Канча жылга деп коем эме канча айдалган? Канча айдалган? Бул эч канча деле айдалган эмес, ушу жумушка барат элем, коюп коет элем, турат, кайра кетет. Мен эле минген, бир кол минген. Эч ким минген эмес. Бензин да? Бензин да. Тикоем өзү аз жабаса газ кылмак белем муну. Мен деле ошону айтам. Эме кызыл экен а түсү? Көрүнүп турат го ошо кызыл мындай, жакшы свет мындай да. Кири да билбейт. Механикпи? Механика, Механик. Автомат эмес. Бул автомат, бул кичинекей объемдорго автомат кыйналып калат экен. Канча деп атасыз? 200. Жөнүңүз. Неге? 200? Тиги жерде тиколор деме, матиздерди 200 деп турат го, бул тико. Ал матиз, бул тико да. Сиңдисиби же эжесиби? Эмнеси болсо деле тико да бул. Эч немеси жок да. Болушу 200. Болушу 200. Болушу. Ооба. Көтөрбөйлүбү? Сен наоборот алгындай клиентсиң. Жок, кичине эме түшөсүзбү? Жок. Түшпөйсүзбү? Мен акча керек болот атта. Болушу ушул. Болушу ушу мына, жаңы 2000-жылкы. Тико. Майлы дагы каралайлычы. Албайсыңбы? Ана эмне баардыгын сурап аланын кайра кетесиң.
Bozorda bir haliginday, jananday köp adamlar var da. Bo'ldi, o'zim salom. Qolganda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qandaysiz? Yaxshi. Yaxshimi? Sekinlarga uchratsang, bune pul. Tikovu. Ha? Tikovu. O, Tiko. Точно Tiko. Жазып қойғанбыз, Tiko deb turadi ғой. Qizil bu qanday? Qizilna, qizil bo'lib turmaymi? Tiko, qizil. Qizil Tiko, ha? Ko'rib turasың ғой, qizilna, yaxshiнаqa ayla. Shunda. Urilgan emas. Ay, yaxshi. Jili qancha? 2000. 2000. O. Mexanika o'zi. Yo'q. Avtomat emas, mexanika. Men boshimda aylantirib turaman, bo'ldi o'zi. Mexanika. Tiko, mexanika. O, mana Tiko. Tak. Nima, dokument? Dokument men atımda, hech kimga o'tgan emas bu. Ayolimga dag'i boshqaga da o'tgan emas. Kraskasicha? Radnoy. Radnoy. Radnoy, o'pshim sevilgan emas. Shu kelgan bo'ydan, Koreyadan kelgan bo'ydan shu turadi. Range Rover. O, ha? Range Rover. Bal, Range Rover ham yaxshi. Qalasang buna minib ko'l, o'zi Range Rover'da ayta olmaysan da, mashina tekshirasan. Tikovu? Ha? Tiko. 53. Жазып қойғанбызға мына Tiko деп жазып қойдым. Атайын şu номерін бекітіп, şu сұрауасын деп Tiko деп жазып қойдым. Объем қанша? 08. 08. О, бұлардығы кішінекей болады. Қаласаңыз миніп көрсеңіз болады. Tiko. О, деп атам мына Tiko. Қызыл. Dokument atыңызda. Мен атымда. Dokument atыңызda. О. Balondor. Balondor 4 atang zimni. Koreyskiy mi? Koreyskiy. Tiko. Tiko, O'zbekistondық emas. Qancha deb atasiz? Ha? Qancha deb atasiz? 200 deb atam. 200 demang. Anan tushing. Agar naq bo'lsa tusham, ma'qul emas. Qancha tushasiz? Sen aytib ko'rchi? 10 ming tushun. O'lib ketsin aka, bo'ldi. Agar naq 190 qilamiz. 190 bu, ketdik andamiz. Tiko. O. 190. O, 190. Embank barmi? Menda zimpagam bor. Neli bo'lsa bor menda. Sen pulni ko'rsat, aqshani ko'rsat, bo'ldi. Tiko. Enang biroyin Tiko deng. 5000 qo'taramiz, shart shu yerda. Embankimiz. 5000 ni qo'taram, 185 mingni qo'yib berib turasiz. Variantga. Tur enangni oldin bor, damasan, bor. O'zinglar. Bor. O'ltirib qo'yaman hozir. Bor anaqa. Tikoda. Jo'g'olda otam anaqa. Kombayn bo'l. Hayotda bir narsalarni aytib kelaveradi. Ko'rib o'tmayman, yozib qo'yganman bunday qilib. Bir nersi ko'tara turgan bo'ldi eline ayni. Yozib qo'yganman men yerga Tiko deb. Ne deb qo'yayım? Zildaymi, kamazdaymi bu? Yo adamlarga qiziqsın. Baynada otursan, baynaga geldin bu deb. Uxtab atsan biqiningga sayib, uxtab atasın bu deydi. Magazinga girib olib, 5 so'mlik paketning qancha so'm deb bu. Ya bu qanday nima bo'ldi eline ayni? Hızlı çuval şöyle bir. Ver canım nar ver bas şöyle elin aynı. Assalamualaikum. Aleykümselam. Yaxshimisiz? Yaxshi, yaxshi. O'zingiz qalaysiz? Ha, yaxshi, rahmat. Shu yetimlar yaqin bo'ladi shu qach. Ye, mana o Tiko'mi? Ha, sen biladigan Tiko maşı. Ye, shuncha bozorda aylanib chiqdim, bitta ham Tiko yo'q ekan. Voy, nihoyatda topdim-da. Ey, senga hamchi, onlarga rahmat tuqqan. Rahmat, rahmat. Ye, mana shu Tiko olay deb tushdim-da bozorga. Mana aka. Xuddi sizga chaqa turgan Tiko. Chili chang'i. Ey, hech Tiko olgan emas. Sonmin. Zo'r ekan-a? Zo'r. Ha. Tiko. Rangi qizil ekan-a? Ha. Qizil bo'lib turibdi. Ko'ryapsanmi? Hey, ko'ryapsanmi? Qizishmang. Mana ham ketib qolyapti. Qarang. Baqirmang, unchalik baqirmang. Ko'rdingizmi? Baqiratda. O'zingiz bosing. Oho, baloni ham bor ekan-a? Qayerda ko'rding? Balon yo'q, Tikoni qayerdan ko'rding? Yo, zo'r ekan, Zo'r, zimni balonlar. Dokumenti o'zingiz. Men.
Men atımda. Dokument o'zingizda. Men atımda, men qatınım yok. Uylangan emasmin. Men jettimmin. Men jettimmin deyim. Yo, mayli sizni olmayman, tiko olaman aka. Oşu dokumentni aytib o'tam sana. Ha, bo'ldi. Nech pul deyapsiz aka? 200. 200 So'm emas, so'm. 200 ming so'mmi? So'm. Kallangiz bormi? Kallam bo'lsa bozorga tushaman men. 200 ming so'mga ham tiko sotadimi aka? 200 ming so'mga Matiz olsa bo'ladi. Albaysiz mendan biljiravasdan bera gel, men mazmun chaqmasdan. 100 ming so'mga somsaxona ochib somsa sotaman aka. Sotmaysiz buni. Tiko ham oladimi 200 mingga? Aynagi bor ekan-a? Qayerda ko'rding aynagi yo'q boshdan-a? Yo, bor ekanda. Tiko deb yozib qo'ygansizmi? Yo'q, tramvay. Ko'r, bunani ko'r, tramvay deb chasib qo'ygan. Mayli aka, 109 marshrut pul. Qizishmang aka, bo'pti aka. Yana nasib solib qolamiz aka. Bo'g'jagani shuncha suyraysiz menga. Tiko ekan aka. Опа! Здорово, братан! Как дела? Салам алейкум! Jetimi qayerdan keldi? Че, братан? Тико, да? Нет, это Муравей. Знаешь, Муравей? На союзский Муравей. Сары. Вот так, знаешь, вот. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Да я вас нормально, по-человечески спрашиваю. А ты не видел это, Тико? Вот написали Тико, деп жазылып турат. Ey, Сары. Братан. Сепшканга мени, сепшкам сенин. А, братан, красная Тико, да? Нет, света нету. Света нету. А машина на бензине или на солярке, братан? Нет, ничего, не пьет это. На авада Джурганская. На чем? Да пошел ты вон. Да, нормально у вас. Эй! А машина на автомате или как? Бомба. Не автомат, бомба. Та-та-та. А там сиденье Тико, да, или Матиза? Сиденья нету. Сиденья вообще нету. Братан, а сколько там, спрашивайте, сколько стоит Тико у вас? Тебя не продаю. Ну что себе позволяете? Нормально, по-человечески у вас спрашивают. Барсана. Бар. Бирок Тико жиндикен ака. Bayrak kırgızca söyleyeyim ben, Oruç'am tüketmezden. Oruç. Ne? Assalomu alaykum Tiko aka. Qanday densoqligingiz yaxshimi? Suyezi pishgan badringday bo'lib, qip-qizil pomidorday bo'lib, ding bo'lib, semichkaday chaqilib, achigan salatday atılıb jurasingmi deb Tiko qancha? Sen kimsin? Sen kimsin? Ayaktan geldin. Qayaqdan kelding? 200 ming. 200 ming deb atam men. Alasыңбы? Alasыңбы deb atam. Tiko satып atam, alasыңбы? Kızıl sveti. Balondağı var, mekanika. Kimin atında? Menin atımda. Men uylangan emasman. Yetimmin. Bende de çekti mi lan? Ötanda bir yakka ko'zdan senin teng yetimmin. 200 ming ber. Tikon alıp ketemin. Yok, bu men satayın dedi mi lan? Mağavı. Yok, o klientlerge. Satmayısın bana, ne durasın gangirap yerde? Yok, göl var öyle. Nasıl öyle? Tamaşa ben gönüle жүрüm. Bu adamlar niye öyle olup kalan, he? Birisi onu dese, birisi bunu dese, birisi o yaktı söylese, birisi de Tiko!
Mına ol Tiko, Kamaz emes Tiko. Balonu jakşı, menin atımda lanjuranları jakşı, hiçtek olgan emes. Can! 4 balonu zimdi, uktun mu? Men satpayım men sana. Men ırdagana geldim. Ha, ırdaysın ba. Maşina bazarda mık var orada. Men satpaylayım.